گودن بریزم بردوان پیشش کنی برنامه کردی رادیو 2000 فیلم. دکتر عزالدین مصطفی تموج روجاوی کردستان باجار کوبانی او به سال اندریج نووزاتی پیشمگن لباشوری کردستان وکو پژیش کار دکه. لدما صدی هفته باجار کوبانی کتبو دست تروریستین داعش او تبی یکم گروپا پیشمگان چونه کوبانی اروی ما تا رزگاربونا کوبانی. اونها جارکی دن و گریه کوبانی با بشتاری لآهنگا در باسون سالک لرزگاربونا کوبانی و اونها جه کوبانی تمیل سر خطا تلفونه. که عزالدین روز باش سپاس بود دمو بشتاری اول و ببینه تفرادی 2000 اف ام لسیدنی استرالیا گلو پشتی ساله که لرزگاربونا کوبانی تا چه فرق و جوازی نابری کوبانی بری ساله که اونها دید و چه گوهراندن جی گرتن دم باش که مصطفی بری ساله که وکوی رو کوبانی امکانه بیجن هین نگشتو بونه یعنی آلمانجی خواه راست کوبانی سالچی و سارزگار بو یعنی امگیستنا سرمشتنور و ما کوبانی یعنی اعلان که رزگار بید ام نگشتو بونه او گنده هانه که ما طاقه یعنی بسر کوبانی منیم گشت رزگار نبو لی ما کوبانی یعنی کنترل کرد بس روش کوبانی خلقی سبیل کس هین پردنات بو کوبانی و ایران بو خراب بو سرفتا شاعتی بو شک سرف نما بو هیرو اسخانه ببیجم بین روژه که تیروکی براستی که پشتی ساله که سر رزق بونا کوبانی دا یعنی از کوبانی بودسا حقوق ساله که برای ام در نافشار دا بود نپش مندرم هاتونه کوبانی هیرو برنگه جیتینا حتی کوبانی دیدم یعنی باری خودی که ملتا گشتی ست شکاری های کوبانی پاک کردن کوبانی ملتی دا برنگه که دیجی نبینا که ما یعنی تخیل دیکر ما باور نزد کرو که یعنی بزرگی وره بجیجور که همو شرط دنیا لکوتی کرن او باجاری که شرطی را خطی کرن یعنی به چند سال شرط یعنی جیان تیدا دبه بله باشم روشو هلویستا ملت کوبانی روشانها چاوای جیانا روجانه یا ملت چاوای او بشکی مزنج کوبانی ویران بونه او بشانه هادن آوا کرن او شونی که خراب بو و شاعتی بو مثلا در الی خستی یا چکی دین به داعشه یا چکی پیشمرگه کردی ها دیخصنه او مانانا که شاعتی نه بلی دیو فیدر که پاک کری را کری فاده هیلی روشناتی که اندتونیری که فرابی به انمای که که ما مثلا شاعتی را کرنا چی دماری شرح بو را کرنا فکوبانی فرد خوله نه لعو دمار هاتی را کرنا ملت کیف باتش ملت بس تشتک بود دوست هفته کد هلی ترکی دا مثلا تسکوی خوار مارن چکیم هاتیه بعد بخواهی هنه باستگین ها هنه و بطیبتی یادی یکمین سال رزقنا قربان ترکی خوازه هنکی آستانگی چیب که لبس نبا کوبانه تو یعنی کوبانی دور پیجه کوبانه ده خیلی روشنات دار لسات سنون جزیه فکریه نمیسم ده جزیره کنه خواه او بکی یعنی من کنه بجل سر روشنانه بله که عزالدین هجمارا کسین و گریانا ماری و جیوارین خواه و به طیبتی او گندین هانا والا بویی گل و گندانا دیسانی نها شیم بونه ملت ودگره هدی بجیان تیرا دبی گندین یعنی خانم بجن گند شکلی او چه نبون بشکی گندانگی هنک گند هنه یعنی داعش مال نتخواهد ضرری که گشتی گندان نبینیم باشه تو زانی اولا نهاتن و شرکی قرآن تیدا چه بود زیده
هات خرابو من زراعة وخاصة برف باران تنبود دم يجي بينها برف باران شيء بو زراعة يعني أولا ملت بيت كيف خوشة كوي ببيت يعني كسكوي دركت يعني بجشتين ملتي كيف خوشة يعني أصلاً شو من لأنه بازار بوكومدي يعني ملت كتير شكل كرت نيجي 200 كيلو جبر 200 كيلو جبر 200 كيلو جبر يعني رسنا كيف بتشانده أو تقول لك وقت خلت كثير خلت بردست هي تجربة ملتي ما يكش كل درب وبو برد درب وبو بغرض زام وتشتو كاري بو نهاش دير شيء درب الأوروبي يعني أو يكل ويدر كيكم هم ما هي $100 خدي خراب بشين الحب القائد كيف يعني جيان بدر كذا بلد نبيكم محتوجة باشه الملدن زور کسر نرازیه لسیاست پیاده روجاوای کردستان و زور کشه هنه نابریوان و انجمن اجتماعی کردن سوری و الواندم داوود الگور راپور دستا کوان هن بریار نگرتن هر کسی در باس به لازم $1,000 بده گلو هلوستا ملت لهم بروان کشهان و سیاست پیاده چه خاطر اسویز اول نزان يعني بيمشم كوي وري $1,000 زي بدي او يا بري بو لسر او نسكن يعني از بيتي داخستن يعني او $1,000 نما او فكره نما بري انا يعني انا اسهل هاري كنت بقول اشتغل بدي بوتنا للبيت كي منابي سويش براسي يعني ولا ما شاء الله بلازم نقولنا بس يعني ملت بيشتيش كون اشترى بيجم كيف خوش بواجب خدار بكبير براستنا يعني جرقي باجيرة باجر بشتي سعشاشي وارش دربي باجيرة ما بكس هري واري و دنا باجي بخدا ملت قالوا هيزي جوهري براستنا خوشي بكنا كردا ساعات ديار كدناش ساعات چند ساعات يعني كربين هذه وصوص دوانا بندو ويبتشنيكو خلال محاكي لو كربا حكوماتي او قشتي بقيكو باني وصونا تينا قولتنا هنبو نبدو در كينا اتزاني يعني كوباني مثلا لنو همو جيهاني دو دنگ بيتو مشارك بمحوبانا يعني داعشي او برخدانا هیچ کمبل سنبل برخدانه به هیچ کردی هم بهتره شرک یا بکی یا برجو پیش مرگا ما هیچ چیه که بنابی هیچ کردی یعنی ما هیچ کمبل که ببینید که هیچ باید بنا کردان یا هی ویدوان پارتیمی کردی جو کنه بن یعنی لسروری هر کنیزی که هفته ببین که رو داعش لخودستان جمع لحرم کردستان جی داعش بکو پیش مردم شرط بکنن بیدر که جه بکوه بس شرط بکنن فهم بدن يعني فرصة أبو مكفورة وكام قولا بن نيزي كي حاولت ببن برن بربي داعش مالك بردي أمريكينيك كاك عزادين حد نها تلكوباني الروش والشر نهال دج داعش الوان دران لكرها يعني هن رابور دبين قمانا هي زي كتب برسان قال هيرشي جابلو سابقا هن دبين قمانا هن الرق درباري الشر لدج داعش الدور بشتي كوباني نهال لكرها يعني الدوري السولي كوباني جريزغور بيا هي بدروي سنوري كوباني او 120 درواز كران يشتن نيزي كي ممبشي جويدو شي حنك دبيه مشتي او بنوبي يعني بتت وقت من جيش سودي ديمقراطي او دبين حتى باور ديكم كو بلون وان او لما مجرب بقنا عزاز وعفرين او كانتونات سرهف كمان كو وهريني جدوسي ولا دور بيش كران اوش تكتيكات يعني اجابات تكتيك انا وصل بوي يعني هي شراكه كمان شبر كدك اللي بتقول بدك ليه وكو الطيران ليه بخيشنا احنا تبدل النورق ده اللي دخلنا حطنا بس وقت هيش كنا الساعه هذه بودور بيش كده الورز قبل نرقع بين فينا او بلانا شرايين وتشوانا زين نزعنا يعني شبر هيك عملت الجلوان تنسيق يعني بهذا غرفه عمليات فيها
حروها وسردان هن باجارين كوباني كرتا وهنرمند نافدار محمود عزيز شاكر وسرداني قامش لكر درباسي سريكاني وكوباني وروشا ملت بقشتي جد درباسي وقامشتي تا كوباني تشاوديد جيانا وانا الروجانا تشاوديد هل ويستوان وتشاوديد؟ بالنسبة ما مصباح عزيز شاكر هنرمند يعني نافدار يعني او يا خدكي كوباني جيش ريزي كتايبات لي ديجري او تشالبين زصالة يعني بايد فونا إذا كوارتك دما كجل حرمة كردستان أول شي دوستك عزيز يعني بهاوتو قلت دكتور وكو كوباني ديني خال معها يعني وان هرخوا بخش ودورين ودين للشرب بشتي شرجي امجد معظم باشدار بم يعني ده رئيسler buna kovan yada ettiğimiz sonda yani hatta القامش بري demek ya هاتون قامش سانتونا قامش جوارا درعك وكو خلاط كربو ريزي او ذلك كيف قاشبو لسالي كوريا لما ما مستحمل على الشاكر وعائلي وانا نجي هنا المادة وقال لك كيف خاشوا الحزب الملت يعني عم قال لك يعني كيف خاشوا السريت ودي خلكي ويدركي من أوكر يعني نيدي سري كوريج بينا كوبا يعني جبالك تدرس داعش وشاركي دجوار خد بوكر خلك ويدركي جبالك خبرة ودي بيو هاجي خواه يعني وقتی کومین چی کنیم کوبانی هر کس ولادی تو خبره بود نه بیشتر خلق میتونه ردمو گریسکی ورنهم لوی نما بس ناف اویز مثلا ملت محاط روش هر عادی يعني وكوباني اطفالي بجد وشوف الجشكي بالجشتي يعني خلق راضي وتشتنا هنا يا ماسيكو هاي ده شو ده هي بس او خلافاتي هنا نكو هنا البابيني بارتي بين كردستان ده كنت هنا تشتهنا شيء من رزينا شيء من كتنا هنا بالحي مثلا كار بكر او شيء نكون يعني كراسة كنا راسة بس هر هبه يعني كامل كنا بش پرسیارم نداوین ببونی در باسبون الصالك الرزقاربون كوباني ون يكم كسبون تف جروبا يكم هيزا پیشمگان جباشوري كردستان وين در باسي كوباني بون قالوا بوني في روجه چه حزكي بيجي والله كيف مصطفى الروجه يعني هذا كوباني ولا كوباني يش كذانكو از دور كوباني وشي باندش هذا السؤال كومادي كوباني وين كتي شركي وبرينداره وبيبيسي بمحي أمراض محاطن والكوبان دار مام حتى نتسجل بشو درجة كوبان شهر ما عنده كوبان وكوبان 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 أنزجري وبري دمك إنها ديسا سيكي دهان روش وكأم درباسي كوباني وديسا ذاتنا كوباني ولازم دي بيشمرزات خلاص جي مش بواراني هاتن وخلاص جي كدن بيكت ناس بنجاب بجيم نهارجي ندم يعني لسنة واجب عند دبيت إذا مثلا دبيت كي هوا لسه منهاتم دبيت كي الكوباينا أما أصلا كم خط خارج دوش من درد كمان والدار يعني هوادين عندي خارج كوباني كنت لكن أم حركة الكوانة من يعني كوانة بتشي دس ما درد كذي أم بك كوباني هل محتاجين معي أزو خاص ملك ما يحتاج كوباني خوش كوباني وخد دور بخيني بخوز من رواية أنا ببرش كوباني بارك نوفاناجر كوا باركج حرب سردون بيجي حرب باشا ملك مقاصي كوا مديبني وخدمتي بكني يعني براسي تيجي كوباني كام خدمتي جبال كتشتي كوباني جمرة كري هذا صار معنا كومكا أو برخادانا أو نوبت نوجهان ده سپاس بود تشی بیروز بگوید لملت کرد دكتور عز الدين مصطفى تمام وقال لك سباس دكن بو باشتاليا ويل في بفينا تفراد دو حظيفين بشي كردي لسيدني استراليا وسباس بو دما ودايما
قدام بريز وقدارة بيفينات دكتور عز الدين مصطفى تمو كرج وزارتي بيش مرقان كو أوج كوباني تف مبول سر خطة تلفوني زبير صالح وسترانا كوباني كوبان تبويا كلها برخدان دجمني جيني دورات بيجان كيشولا وانت واسري هدان كيشو كريتا وايا çek hildan جبو كوباني جادكن kurban كيشولا وانت واسري هدان جبو كوباني جادكن kurban